Friday ke friendsong sengtini hana hai Kwtal job notification na lewnai friendsong omong ke sini tribal welfare department omong kai sini tirfrawo prai 23 tribe area block ni andaro kaisa seng o job nai omong kaisa project job o jago norok online application ma khlai nai Madhyamik pass ni simi klai siang nai friendsong prai 41 category wo post tongo post prai 240 plus engkai norok obni joto details norok video pai sanai tong friendsong video pai nai jodi busiang ke norok comment khaidi engkai fai di sengna lenai sini step to step wo post busuk vacancy tong boys busuk nang nai qualification busuk nang nai joto details seng nai lenai Pulana norong sanai norok online apply ma khainai sini khana 30 October ni simi o phainai 20 tarik November ni tarik jora norok online apply khlaimanai online khaina thangga norok kuno ojago application fee rene nangya nga sini oro vacancy details tongo oro nadi 1 number 2 number 3 number omtike post ni bomong vacancy busuk tong Omrok nailai ni seng joto details sengke o jaga qualification busuk experience dam nangnai bojagani resident nangnai obro joto details tongo seng yang op naine sini je madhyamik pass ni simi je sengmani abono simi seng start khainai sini joto ni last tongo o jaga 41 number amongke support staff friends total vacancy tongo 37 unreserved 19 ST ni bagai reserve 12 SC ni bagai tongo 6 inka o jago 45 years joratei remanai athro ni simi 45 years joratei salary manai oro 16000 madhyamik pass ngangeno o jago remanai norok inke oro kuni experience nangya orongke tirfurani candidate dog simi remanai inke sini 40 number tongo office assistant ni bagai total 7 vacancy unreserved tongo 4 ST ni bagi tongo 2 reserve oro SC ni bagi tongo 1 friendsong o jago unreserved ni jago nang mark kaham ba perform kaham khalima ngen o jago ST candidate da bumane on kintu reserve duita tong o jago angke 45 jora age limit ar pore 24000 salary mannai o jago angke 12 pass tai computer certificate nangnai experience nangya kuno o jago tirfrani borok nani nangnai o jago account officer amongke 30 16 unreserved 9 ST ni bagi reserve SC ni bagi 5 ta orobo 45 jorate 35000 beton mannai graduate commerce graduate khajang nangna inge minimum ni je commerce graduate je nang accounting khajang tini ni 1 year ni experience dau nangnai tirfrani resident nangnai friendsong sini cluster coordinator ombo graduation veterinary tai fishery rogo om hairok cluster coordinator agriculture ni omke agriculture ba horticulture graduate khajak rok ar pore omke MIS kam data entry operator omke just kono extra nangya joto graduate no rimanai computer course tongangai course certificate computer ni certificate tomnai graduate mon sate sate ini computer ro samkhanya ni 1 year ni experience rok nangnai amhai sajak friendsong block project manager aro 23 tongo amaki kaman tongo agriculture bibino agri business romde RD MA khaijak abahai rok fishery veterinary science amhai rok kamona extra ekta duita khlai amaki post tongo norok joto details norok notification download khlai ne di norong notification video description oro nai tai norok notification download khlai norok naimano tai norok bhaki online biangti khlai nai aboni link bo ang video description oro nai norong comment section bo ang pin khlai re nai friends no ang direct link video description oro nai norok o jaga o thangai norok bo job ni bo rule ta musangma khanai aborok norok details bo norok naimano hingkai কয়েকটা গাইডলাইন বা এক্সাম রক নাই সিলেকশন প্রসেস রক আবরক নং মসানাই টেনসং অমংকে কাইসা প্রজেক্ট জব নাই সিনিতির ফ্রাও রুরাল এরিয়া নি যে ট্রাইবেল এরিয়া ব্লক হাইজাগাও
nai hingke omo hingke je sini bom hai job hingke je sarap tabuk sini tirprao onek blogo TRLM ni bisingtei ba NRLM ni bisingtei bibino self help group chalgoi tongmani am hai department no kaisa project omo hingke World Bank by Tribal Welfare Department no sponsorship khaijak fund rijak am hai project prai o project cholinai 6 year 2023 ni simi 2029 ora cholinai hingkai norok o jago jaro select nai rok norok o jago block level lo job khlainai hingkor joto block level ni hoite district level lo state level ni post ongo koyekta am hai hingkai sini selection process rok bahayngmai abo hingka norong tau sanai norok step to step nai tongdi friends norok oboto online ti apply ma khainai online apply khaipuru norok duita post joratoi norok select khaimnai kaisa apply khaima bani norok duita jagao post apply khlaimanai hingke khorsa borok duita post ni bara select khlaimania hingke bo ko tam marane di sini o jago je sing 4 category hino je sini office assistant by support staff je 40 number by 41 ni abun ang sanai norong puila online application ma khani norok arpor written test rekhangke no written no qualified hangke norok manai te kuno or personal interview ranangya tai kuno group discussion bo ranani nangya koyekta post rok ngangke abro ke group discussion nangnai personal interview nangnai written exam nangnai am har tongo ngai sini romdi oro borok 100 mark ni nono MCQ type question norok exam nanai 90 minutes ma 1.5 ghonta ni exam nanai borok ngo oro written test so question pattern tongnai o jago logical reasoning hnai tongo abo 20 mark ba 20 question quantitative aptitude onko hingke 30 question 30 mark ni computer ba IT basic awareness omo 10 mark ni 10 question general awareness 20 mark ni 20 question rural ba tribal development ni notuinai question nai 20 mark 20 question total 100 ni exam nai jotono english bai simi o jago question set nai ge friends oro personal interview ni bagibo rojak tongo ge friends norok oro besir bag jara madhyamik pass ni renai rok 12 pass ni renai rok norok geto personal interview kono rena nangya কয়েকটা গ্রাজুয়েট লেভেল লংনি আবরো হংকে তো ইন্টারভিউ মারনাই পার্সোনাল ইন্টারভিউ মারনাই যত ইন্টারভিউ রক হংকে সিনি আগরতলাগনো নাই এক্সাম রক আগরতলাগনো চলিনাই গেসং আমতো অনলাইন টি এপ্লাই মাখাইনাই নরক অনলাइन এপ্লাই খাইনানি বলিংগো থাঙ্গি এপ্লাই খাইনাই আং নংনো ডিসক্রিপশন হাইকে কমেন্ট সেকশন দিরনাই ইনকা নরক এপ্লাই খাইদি খানানিসিমি কাই ফ্রেন্ডসং যারা জব নি ইন্টারেস্ট টংনাই রক নরক রেডি